Uma ulalela bazondayo bathi idlozi kalikho. Uma ulalela badukisi bathi idlozi kalikho. hawukele mina Ihawukele mina ihawukele hawukele mina ihawukele wethu. ngahlupheka kakhulu uhambeni lami kuze ngiphinde ngibe inyanga njengamanje. Kwamanje ngaganwa uyazi ukuthi mawuyinyanga usebenza kahle thina inyanga sifuna umfazi uyedwa. Sifuna abafazi babili, sifuna noma 15 siyabathatha. Manje kwabe njalo ke ngokubuka nje isimo semali, ukubuka impilo yakho nokubuka imali ingena kahle ingene ayinobungozi ayinalutho. Hawu ungazala ingane kusukela ngaqala ukuzala ngajonelwa ingane. Bo zonke ingane ngizisho futhi ethi siyaphila zonke. Semanje ngiyabona ukuthi uNkulunkulu wangisiza kakhulu empilweni yami, noma beyangibekela ukuthi ngisuka nezingane ezinjalo noma beyangibekelani ngeke ngisakwazi lokho. Shuthi nje baba sikasho ukuthi yilo 48 lo eswaziyo bese kuba khona nalaba ke esingaba no kunaba u4 bangekho lapho ku 48 kunaba u4 ngicamba manga abanye nje bebangifonela izona manje ngoba start bonke sibabeke ngoba phela nami ibhayi bengafuni ukulibona abosifazana vele hayi bekuyinduku phela. Angazi kube kwenziwa yilo lelithonga nginalo noma bekwenziwa ngaleso sikhathi ngisemfana gazi bengisaliswa ukugijima kakhulu ngoba vele la bengena khona ngishiya ingane, bangena khona ngishiya ingane, maybe ngizomnika ingane zu2 noma zu3 noma zu4 noma zu5 ngisizwe nami ngisubuke ngisemfana ngisiqhenye ukuthi awu kaza nengane ngiba nengane singaka kwenze njani bongenazi isikhathi sokudlala hayi bhayi bengafuna ukulibona Nkosi yami skate bengafuna ukusibona angifuna uqamba manga kwamanje sengikuthi ukuthola ngoba sengikhulile sengimdala angisafuni lutho ke manje noma ningachaya kanye uchaya kabili soku right akuseko ngale ngoba bekuphika ukuthi wabona nje makuthi ngena endlini mfazi ime ngenyawo akhali ukuthi ayikathi kwenze njani baba ngathi ngifuna khona lokho angithi uyayibona seke manje sengikhulile akusekho ke ukuthi ngingasho ukuthi hayi ngisagijima noma laba enginabo nawe bayabekezela bayangibona sengikhulile nami akusekho ukuthi kusasa nini sekuthi baba maso ukuthi kumbe mhlambi uthole ithuba uzongithola angithi uyayibona nakona ke nabo bayehlile inhliziyo kunjalo impela angifuni uqamba manga ngokulapha South Africa ngiyalapha kamnandi nje kamnandi ngiyalapha nabo bantu nje abalaleli laba sebalashwe yimina bayakwazi bayasho impela ukuthi hayi cha uqinisile baba Mhlanga hayi into usho iqiniso kaNkulunkulu ngiyalapha so mangathi nje bomnanga mhlambe ayithini nanga umbukeli wethu lapha ekhaya yabo uyafisa mhlawumbe usezwile mhlawumbe indaba yakho mhlawumbe walenza uphenyo ngawo wathola ngempela yonke le information lena esimnika yona njengamanje mhlawumbe ayithini nakuwe uzefuna ukuxhuma umbaba uMhlanga ke mhlawumbe mhlawumbe umbaba uMhlanga mhlawumbe kuma social networks uyatholakala kuphi kanjani yabo. No mina ngokutholakala ngisestenga kwaDukuza KZN ngihlala ngaseMayville house number 1213 ngina website yami ma ungagugulisha ungena kona ubhale Dr. Buwe Mhlanga website uzovela ubone wonke muzi lo ngoba nami ndikule bathi online online awuhlupheki ngokuza kumina uyohamba uyofika into inye bengithi ngiyayichaza abaningi abahluphekile abaningi bahluphekile kunojola ndaweni sikuyo ngendlela ngafika ngayo uzwakha kule ndawo bangibona ngihluphekile namuhla masebezwa babona ukuthi awu kanti lo muntu ulapha kanje akwawo ngempela iqiniso yini ngoba lo msambona umuntu ahluphekile senamuhla uyalapha kanje ukusizwa abantu ukuthi iqiniso sebaba nemahloni ekufika kumina
sebeyasaba manje ukuthi hayi lo muntu usasimhleka ngoba besimhleka lo muntu senamuhla simbona nje sewuphakamile manje soyalapha abantu bayaphila manje bana nembeza manje mina anginankinga mina noma kumbe mhlambe uyimakhelwane noma uyini makufika kumina ngenhlupheko yakho ngiyakwazi ukukusiza vele ngoba mina anginamona bona sebeyidlelo nembeza wabo vele phela nesizulu siyazi ukuthi kunembeza udla umnikazi uyayibona ke seke ngiyayibuka lento ngiyababona abahluphekile abanye abalali beza abanye masebaphethwe maybe ingane ikhala kakhulu noma bayeka dokotela bahluleka uzombona ezoshaya eminyango obusuku kodwa uhlele kakhulu isikhathi side naleyo ngane igula kodwa uyasaba kunokuthi asondele kumina yabo ngisho bandawo nje ngendawo kuyo uStenga angithi phela bese babonele ekuqaleni ngisasanda kufika kuthi hayibo ungathi la koluthu la wayibona into njalo sebazobona manje uthi hayibo sesizwa uye lo muntu so ushiwo ukuthi uyalapha ngempela hayi mina ngathi angeke ngiye kuyena manje ngizwe kanjani sebahliwe inyembezi kanti ubaba Mhlanga ngekho lapho anginayo lenhliziyo ngoba phela mina ngumuntu waNkulunkulu ngumuntu wokuthi ngisize wonke umuntu sebenza ngabantu noma saka salwa sachayana makuthi unankinga ungasabi kusa kumina ngoba awuzelanga mina uzele Thongo awuzeli mina uzela Thongo leli ilelo uzelayo nami ufune ngiyamkele isimo sakho ukuthi ngoba uze uyazi ukuthi saka sacabana saka sayenzani ngoba uza awuzelanga mina uzela nango eThongo lelisizayo abantu ngizokusiza vele anginawo mona ukuthi hayi lo muntu ngakacabana naye lo muntu loyo kanjanja mina baba Mhlanga anginako kweloko phela mina kwamina ngedwa nje ngiyathandaza enhlizweni yami kahle awunayo inhliziyo enamagqubu yabo seke ngimthaza lokho ke empilweni yami kahle ngumuntu uphilayo kamnandi ngiphila nabantu angeke umuntu ningamthandi ngisho abalaleli njalo ngiyabatshela ukuthi ngiyanthanda angikhulumi ngamanga ngikhuluma ngaqiniso ayiko umuntu mase afika kumina ngiyamwamukela ngezandla zokuthu ngoba umuntu ngiyamthanda umuntu angakwanga mina umuntu wakho ngoNkulunkulu enye into bomlanga thema speaker la ekhaya yawo thema speaker into nje kumele sitshela abalaleli namhlanje balaleli njoba sila kwababa uMhlanga kahle sise studio sakho baba uMhlanga yabo sise studio sakho baba uMhlanga na YouTube uyatholakala unayo channel yakhe ku YouTube kambe ubaba ku YouTube ubani Dr. Buwe TV Dr. Buwe Mhlanga TV Dr. Buwe Mhlanga TV on YouTube so asingeneni ke bafowethu ukona lapha na ke baba uMhlanga kunento la yabo inkinga manje izinesikhathi eside lokho ingidla la yabo kodwa ke angeke ngilisho igama ngeke ngisho futhi nendawo yabo so ngike ngathi so njoba sengitholele lithuba sengithi ake ngibuze nje kubaba uMhlanga ukuthi mhlambe kuyenzeka mhlambe ukuthi ugobela mhlambe ukuthi mhlambe uthi uyafika mhlambe ugobela unamathwasa mhlambe ingane ezincane mhlambe ezino 9 years 8 years kuyenzeka ukuthi ingane naleyo minyaka kube ukuthi iyathwasa mhlambe ithwasela umnyanga no lokho utsuka siyakwazi ukuthi ingane iphathwa ngabantu abadala esencane mayiphathwa ngabantu abadala esencane ingane ikhuliswa ngabantu abadala iyokhuliswa ize ifike ku 19 20 25 noma ku 30 years awukwazi ukuyithwasisa ngani ina 9 years ina 15 ina 20 years ngoba unyanga uyahlupha unyanga asinto yomdlalo akusinto le bayenza manje ukuthi bayathwasisa into yomdlalo mawuyothwasa fanele ukwazi ukuthi ngempela lento ngiyela lapha enyangeni ngihambela indlozi lami ukuthi liphakame liye phezulu kodwa usemncane awukwazi ukuya kufuneka indlozi ukukhulise uyofika ku 25 noma ku 30 years ila uzokwazi ke kuya emuzini omunye umuntu ngoba uyakwazi ukuthi semulo mntwana sokukhulile uzokwazi nokuhlonipha kulowo muzi manje futhi uzokwazi nokuhlonipha Thongo lakhe uzokwazi nokuyihlonipha mithi le uzofundiswa yona
ngeke umuntu una 9 years 10 years 12 years 16 years noma 20 years uthi hamba uthwasa hayi lento kufana ukuthi emudlalo awuthwasi usemncane uthwasa umuntu usewukhulile ngisho mina ngaphathwa ngamandlozi ngisemncane maybe bekila 12 years waphuma umkhulu lo musho ukuthi wangikhulisa le wanqaba kundisa nyangeni ngani ngoba wabona ukuthi ingane isencane ngeke iminyaka ikavu eyofikela usonkomo leye izokhala amahlathini iminyaka ayikavumi umuntu uvumelekile ukuthwasa una 30 years umuntu uvumelekile ukuthwasa una 40 years ngoba manje umuntu ukhulile uzokwazi ukuphatha kahle unyanga bakhe uzokwazi ukuphatha kahle nobantu laba zolatshwa uzokwazi ukuphatha neingane zakhe uzosala ngoba nengane ifela akusho kudingeka uyihloniphe ngoba ingane yakho izalile nengane uyizalile wena uyahlonipha nawe kufanele uyihlonipha ka wena nonkosikazi uyahlonishwa ngazi lokho mina akwenzeki umuntu angathwasa usemncane lokho kuyavana ukuthi uyadlala no into nabamhlanga into engenza ukuthi ngize ngibuze lo mbuzo ukuthi khona ndawana thizeni yabo la engasho ukuthi ngaye ngakubona khona kwenzeka lokho yabo thokuthi ugobela unezingane inqwaba mhlambe ziza la ku 15 thiwa zizothwasa la ekhaya kuyafana ukuthi lo gobela udlala ngazo lezi ngane ngoba manje uthatha nengane zamantombazana aphinda alale nazo futhi ngoba mkhuba lo inyanga siyakuyenza ngoba phela asifani nomqondo ayifani nokucabanga kufani awukwazi ukuthwasisa ngane incane na 15 noma intombazana ifuthi awukwazi ukuthwasisa ingane abazali bayo awukwazi ukuthwalisa maybe usuka emuzini uhlele nendoda uyayihlupha le ndoda ngalamandlozi ukuthi manje amandlozi akufuneka uthwasa sekufanele uma uyothwasisa umuntu ukwazi ukuhlala phansi nobazali bakhe uzwisise kahle sewuyamthwasisa ifuthi thina bosilisa siyizinyanga asikwazi ukumgaba umuntu osifazana asikwazi ukumgaba kufanele kube nomunye osifazana osebenzisana naye uzokwazi ukugaba lo muntu osifazana manje inyanga lezi zamanje izindishikhuluma zamanje ayithina sinyanga esedala inyanga zamanje ziyagaba osifazana ziyogezana emfuleni manje angikwazi ke ukuthi ziphethwe yini sathana nzimu noma yini angazi so manje bomlanga ngixolisa akunankinga so manje mangingabuza nje because ukhona mhlawumbe umbukele ekhaya ozoyibuza lo mbuzo ukuthi awu kungani uba umhlanga ethi umuntu wesilisa ugobelo wesilisa akakwazi ukuthi agcaba umuntu wesimami mhlambe lokhuza kungani usho kanjalo yini imbangela yaloko imbangela umuntu osifazana nosilisa abafani umuntu osilisa usifazana ngeke ukhathanise umzimba womuntu osifazana nosilisa ukuthi uyafana phela sizalwe ngokuhlukana kufanele ungikhuluma ngokuthi uwosifazana kufanele uwosilisa amhloniphe noma wesilisa kufanele usifazana naye ahloniphe usilisa so ngamanye amazwi ubaba umhlanga uqonda ukuthi kahle lokhu kwenzela ukuthi umuntu wesilisa kufanele athinte umzimba womuntu wesifazana isinomi kanjani yebo ngoba phela umuntu osifazana nje kuthiwa usifazana thina usilisa kuthiwa usilisa makuthi usifazana umfazi womuntu kufanele uhloniphe umzimba wakhe makuthi usifazana uzothwasa nje anganandoda anganani kufanele naye umhloniphe yiko kudala ukuthi inyanga ziningi zilala nabo labo sifazana ngoba phela azihloniphi imzimba wosifazana asivumelekile ukukhumulisa umuntu osifazana so uyamgaba usilisa akuvumelekile ke lokho hayi bomhlanga siphume endabeni zabantu nje manje siphume endabeni zabantu soboshwa na umbuzo wami labo bomhlanga usukile uthe ubaba ezefikelela kwaDukuza ubesuka eMalenda sengisho ukusuka kwayo bengisuka eMpumalanga eMpumalanga la ngasuka khona kodwa ngokuthwasa ngathwasela Malawi so ukusuka kwakhe eMpumalanga ubaba ezofika la kaDukuza wafikela kuphi eMalenda ngasuka eMalenda ngafika ngasebenza abantu impela ngoba kona ukusebenza abantu lokho angikusebenzanga ngokungena ka TV
ngangisebenza ningakangeni ka TV abantu bashaya line lapha Malenda so lokwe TV kwamanje lokho ngasuka Malenda ke ngoba phela la ngafika khona kulo kaMakhanya lo mfazi wakhe beyothwasa athwasiswa ngesinye sangoma manje mase yabuya ngoba besaqeda ukuthwasa kanti mina ngikulowo muzi ngavena ngabona ukuthi ayi inyanga embili azihlali endawonye ngoba nalo ufikile kusuka kothwasa uyinyanga nalapha bengihlala khona bengingaqashile bebanginike muzi ngoba ngasiza kulo muzi baphila bonke banginika ukuthi baba mhlangahlala la semangibona ukuthi uyaqhamuka lo ngahamba ke ngiyoqatsha ke kaMdletshe eGradville so lokuzana bakunikeza umuzi nje uphelele noma mhlawumbe bakunika umuzi uphelele forum bathi siyakupha bengipha nye ukuthi bayangipha mina ngabona hayi cha ngiyabonga kundipha kweni muzi ngilaphe ingane mina ngifuna imali ngifuna umuzi ngoba ngiyazi ukuthi kuzoba nokukhuluma ingane zakhe kusasa yabo kuzoba nokukhuluma kusasa ngoba lo muntu unengane ngathi ngiyabonga into ngiyifuna ngikhokeleni imali phela ngempela bangikhokhela imali sengiyasuka lapho ke ngiyobuya ngiyohlala eMayville ekwase eGradville kaMdletshe ngaqasha forum ngoba ngaleso sikhathi bengihamba namakhosikazi awu2 abanye bebasengibavuma amakhosikazi manje beyasengibavuma ngoba nginamuzi futhi ngibavuma hayi ngabuya ke ngiyohlala ke khona lapho ke ngahlala kwafika munye mama unangani igulayo sekuqede inyanga inyanga ingane lebekukumuka lamasende ngaphansi ishawo ngkhubana ngayilapha leyo ngane le mase ngilapha amasende abuya endaweni yawo yaphila ngani lo mama kade hayi baba Mhlanga nginandawo ngidayisa yami inatayite ina yonke into hawu kade inhlahle kunikwa muzi lapha nala neseyikhona futhi kwindawo ngala uNkulunkulu wami hayi wanginika ndawo banika ndawo ngayikhokhela mase ngikhokhela yaba 79000 le ndawo ngihlele kuyona ngayikhokhela ngaqeda awu ningakangeni ka TV ngiyilaphela abantu nje hawu kwafika ke munye lo ngeke ngimusho ukuthi ubani igama lakhe athi baba ngoba usiza kangaka abantu bayaxolwa mani baba Mhlanga ngena la ukwazi ukusiza ulamulela lesilamulelo lesi hayi ngangena kapholo basi awu ngakhuluma nabantu beza abantu bafika bayithola into bayifunayo beza abantu bafika bayithola into bayifunayo ngasuka seke ngivula TV yami njengamanje ngoba ngina TV yami Dr. Buwe Mhlanga TV so namanje ngiyabasiza abantu ndawo so manje labo Mhlanga ngithe mangenza ucwaningo uphenyo lwami ngawe yabo ngifuna ukuthola information ngawe kwase kukhona insizwa nje eqhamukayo idayi nyamazi lo baba uphulo kuzana sike sahlala naye eMalenda ngoba manje ukukhuluma kwayo iziyakhuluma kwabo ukuthi ithi kwakuthi noma mawukhuluma nefoni kuba ukuthi kufanele uguqe ngamadolo ukhulume nefoni uguqe ngamadolo yawo mhlambe uba mhlambe mengangichazela mina mhlambe achazele nababukeli amakhaya mhlambe bekuba njalo lokho bekuba isithokoziso sendlozi lami endlozi lami akusho ukuthi bebuka guqa umadolo bengibona ipoko noma bengibona inyoka noma bekuba isitakazelo sendlozi lami ngoba indlozi lami makuthi ngiyaphatha phone ngikhuluma naye beningafuni ngikhuluma ngimile bengifuneka ngiguqa umadolo ngikhulume mangicede sengiyasukuma bengeve ukuthi mhlambe ukhuluma mhlambe nogobela thizeni no lokho bekwenzeka lokho bakubaba sifundiso futhi nala ngathwasa khona ngoba ngathwasa khona makukhuluma nomuntu akufanele ukukhuluma umile kufanele ukuguqa umadolo ukhuluma manje ke lento ehambisana ngoba washo gobela ukuthi indlozi lakho alifuna uma ukhuluma nomuntu uyime kufanele ukuguqa umadolo seke yiloko ke bengihambisana nako ke lokho makuthi ngiyakhuluma ngefoni ngiguqa phansi sengikhuluma nefoni ngicede sengiyasukuma ngiyahamba bekunjalo ba enye into labo Mhlanga njamanje ubaba Mhlanga uyaziwa umhlaba wonke mangaphosisi mangaphosisi South Africa yonke uyaziwa kunjalo yawo so ngalokho ke ba uMhlanga mhlambe umbuzo wami uthi ongenzeka mhlambe ukuthi
ukhona mhlambe usomabhizinisi mhlambe owaziwayo mhlambe noma mhlambe nje usaziwayo nje odumile nje mhlambe oseke wafika kubaba uMhlanga wazothi hayi baba uMhlanga nginenkinga la kanje ngicela ungisize. Baningi ke ngeke sike bakhulume ngemagama. Hayi igama baningi impela baningi bayafika kuTomadolo ngibasize baphumelele baningi basubela baphethe baningi nje bafikayo kumina. Kodwa ke ngiyabanikeza izinto bafikela zona ngibanike babuye babonke nabo. Baningi. So mhlambe asithi nakho nje mhlambe bawumhlanga nami mhlambe mhlambe kunombukeli lapha ekhaya mhlambe uphethe ukugula mhlambe okuthize yabo kwamanje unenkingi yokuthi uyasaba ukuthi aye kubaba uMhlanga ayocela usizo ngesizathu sokuthi mhlambe akanalo ulwazi ukuthi ubaba uMhlanga kambe izona iziphi igulo adila nazo yabo mhlambe mawungachazela nje mhlambe umbukeli lapha ekhaya ukuthi kahle wena izona iziphi igulo odila nazo abantu abakanjani obasizayo. No lokho kuningi ke ngiyabonga kakhulu ngoba igulo ngisiza abantu kuzona ngisiza sifo sokuwa ngisiza abahlanyayo ngisiza abagulayo ngomalumbo ngisiza abaphethwe ngenyawo noma uphethwe ngekhanda lingapheli noma kumbe mhlambi uthi uyalala khona umuntu agibela phezulu kwakho akulale njengesipoko ngiyakwazi ukusikhipha sihambe noma kumbe mhlambi kunankinga ukuthi wena mawuhlele khona into uyibonayo eceleni ngiyakwazi ukuyikhipha lento umthetho wami nje isifo uhlangothi umthetho wami nje isifo siningi ngiyakwazi ukusiza kubasiza abantu ngoba imithi yakho nayiphelele nginayo. Mhlawumbe lapha uMhlanga ngoba mhlawumbe kuyenzeka kwesinye isikhathi ukuthi uye mhlawumbe kumuntu onyangayo yabo unenkinga ethize mufika lapha kuyena uthola ukuthi leyo nkinga leyo akakwazi ukukusiza kuyona yabo akakwazi ukukusiza kuyona kwamanje mawufika wena uzothi uyakwazi ukukusiza kuleyo nkinga leyo ukhokhe leyo mali leyo akunikeza akwenze izinto akwenza zona kwamanje futhi ekugcineni mawusubuyela ekhaya awukuthola ukusizakala yabo mhlambe ubaba uMhlanga mhlambe uyakwazi mhlambe ukuthi mhlambe mangifikile uthola ukuthi mhlambe lesi sigule esingiphethe mhlambe akakwazi ukuselapha yabo uyakwazi mhlambe ukungitshela ukuthi hayi lesi sigulu sakhe angikwazi ukusilapha mhlambe ungahamba uyozama endaweni ethile. No kuba kanje umuntu masefike kuwena awufikele kumlapha uyafika uyahlola njengathi sihlolayo sibone ukuthi kuya qualify yini ukuthi ningasilapha isifo sakho maku qualify ngiyazi ukuthi ngizokwazi ukusilapha. Njoba ngisho ke babukeli bami uyatholakala nakhona lapha ku YouTube it's Dr. Buwe Mhlanga TV khona lapha ku YouTube asingeneni ngafethu ke simsupport yonke information ngiyacabanga ukuthi ikhona lapha soyithola khona lapha ku YouTube baba wami mhlawumbe mangingabuza nje ngibuzela nje yabo ngiyafisa ukwazi nababukeli futhi emakhaya bayafisa ukwazi ukuthi ubaba njoba esezefinyele kulesi sigaba sokuba udoctor yabo njoba esebizwa ngoDr Mhlanga yabo ufike kanjani kuleso sigaba leso yabo azahamba afike kuleso sigaba ukuthi ngibe inyanga azabizwe ngoDoctor yabo. No kwaba kanje inkosi yamakhosi base ngibukuzwa kanjalo ukuthi ngifike kuleso sigaba ngathwasa ngoba bese ngishilo lana kwaba nokuthi eThongo la ngiphakamisa ukuthi namuhla kufanele uDoctor ngoba sothwasile kwaba nomuntu ngamlaphayo mangumlapha izinto zaphumelela zonke into le wathi baba ngoba manje wena ulapha abantu ababili bathathu kathi umhlaba ugcwele ngabantu ngifuna ukuthi ulaphe abantu abaningi kuna ndawo kufanele ngifake kuyona kuza abantu bakwazi ngoba umsebenzi wakho omuhle. Wow usaya ke khona laphani sakhuluma kwabanjalo ke vele sekwaba nokuthi manje
ngaphumelela kanjalo kuza ngibizwe nguDr Buwe Mhlanga wanikeza izinto nganikwa ya ubonike nganikwa zingwake sengiyaphakama abantu bayangazi bafika kumina abantu bathola iqiniso bebalifuna abantu ngoba kade bahamba abantu bangathola iqiniso. Enye into nje bawumhlanga ngingasho enye into nje bawumhlanga ngingasho futhi nokuthi kube umqondo omuhle impela lo wokuthi bawumhlanga sesiyavala manje bawami ngoba siyakwazi na ukuthi umuntu obhizi yabo umuntu nje omatasa kahlahle silokhuzana singijontshile nje lesikhathi sakho na umbuzo wami okugcina sesivala na umbuzo wami okugcina kuyenzeka mhlambe siyazi imisebenzi eminingi khona abafowethu laba abasebenza lo msebenzi lo hitman okubaza inkabi yabo mhlambe kuyenzeka mhlambe noma mhlambe asithini nakho mhlambe mina ngiyafika mhlambe ngilimaza umuntu mhlambe ngale yabo ngabaleka yabo so uyakwazi ukuthi mangifika nje mhlambe la kuwena ngithi baba uMhlanga mhlambe le empangeni sengenza into kanje ngakhipha umphefumulo womuntu yabo mhlambe abantu abakanjalo uyakwazi mhlambe ukuthi ubasize. Yeah, ngiyakuzwa kakhulu lokho. Lokho ikona ngiphikisana nakho. Ngoba ngisho ukuthi ngilwa nabantu babulalayo. Ababulalayo abafuneki. Awubathi angiwusebenzi lo msebenzi wokuthi wena ngifuna ngikhiphe isithunzi kathi beumbulalelana. Angikwenzi lokho ukuthi ngikugeze ngikhiphe isithunzi lesiya ngoba labantu ngibagezayo bobuya balwe nami. Kuthi kathi we uthumela uyafana ukuthi mawugeza umuntu njalo kusho ukuthi wena wathumela abanye noyenza lokho ngizobuya ngumgeze. Hayi angiwusebenzi ke umsebenzi angibagezi bathi babulala abantu. Hayi ngiyakuzwa babami angibagezi bathi babulala abantu lutho ngoba ngiyabatshela ukuthi bewumbulalelane kuhlala naye uzomuzwa ukuthi umnande yini njengokumbulala kwakhe ahlale kuwena akakusebenzi asebenze umsebenzi wakhe angwenza ngikhipha isinyama somuntu njalo ngikhipha isinyama ekhaya manjonelwe ndikhipha isinyama makuthi kumbe uphunyukelwe isisu lapho ngiyakwazi ukugeza ukuthi ukwazi ukuzala enye ingane ngiyakwazi ukukhipha isinyama ukuthi ukwazi ukuhlala kahle emuzini yabo bomndeni lokho ngiyageza ke hayi lo muntu usuka bulele angikwenzi lokho hayi ngiyakuzwa babami ngoba nakusasa uzokubulala naye lo muntu manje ngizokugeza kanje hayi abagangaya ngabisana nabo hayi ngiyakuzwa ngisho nokufika umuntu uthi yena ufuna ukutshontsha ngivele ngumtshele lalela la mina ngeke imali yakho ngizokwazi ukuthenga banoyi ngayo wena ufuna ukutshontsha ufuna umuntu ukutshontsha mina nguyenzi kuwena lokho hamba kuzinyenyanga angisebenzi umsebenzi onjalo ngoba ngizothatha imali yakho yokutshontsha kathi imali egazi sekonke lokho kuzobuye kovala isikhwama sami sobunyanga no angosebenzi kanjalo. Hayi ngiyakuzwa babami ngizothi futhi ngithatha ithuba futhi ngiphinde ngibonge nje isikhathi sakho othe wasipha sona namhlanje baba uMhlanga babukeli bethu lapha emakhaya siyabonga nje kakhulu ukuthi nihlanganyele kanye nathi kule episode yethu ngiyathemba ukuthi nizoyithokozela usekhulumileke isikhulumile inqokonqoko bakwethu nimzwile baba uMhlanga uyikhulumele wazendlala nje yonke imininingwane yakhe nawe ke lapho umbukele ekhaya munenkinga ungahlali idlozi lakini ke selithela kugidela na uNkulunkulu usethe wabheka ngakuwena wakuvezela nangu baba uMhlanga yabo kulula kabi ukuthola ubaba uMhlanga sizothi nje before sivale uzobe ubaba before sivale la ubaba uMhlanga uzokhuluma abonge naye abonge kunina babukeli bese enikeza ke nama contact details wakho ukuthi utholakala kuphi kanjani nini ngayikhathi izini baba uMhlanga naba babukeli bethu bakuthola kanjani utholakala kuphi kanjani naba babukeli bethu awubatshela ukuthi mabekudinga nje bazokuthola kanjani kuphi ngasikhathi sini. Yeah ngiyabonga kakhulu angiqale ngibanike inyamba inamba za Dr Buwe Mhlanga zithi 065 674 8648 ngiyayiphinda 065 674 8648 inye yesibili 079 9 11 32 42 ngiyiphinde le nombolo 079
9 32 42 sorry ngephazamisekile yosibili 079 9 11 32 42 lezi namba ngitholakala kuzona mina Dr. Buwe Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso eStenga kwaDukuza KZN ngihlala ngaseMevili Madanichini lokhu kokuthi abalaleli ngiyanibonga kakhulu kungilalela amazwi yonke lawa bengiwakhuluma nokuntshela ukuthi ngathwasa kanjani ngisukepi ngiye kuphi ngizothi namhlanje sengikwazi ukukhuluma nobalaleli awu kunjalo ngoba nizwile sengibekile ngiyathanda nonke abalaleli kahle kamnandi nje South Africa yonke amazwe ngaphandle nani balaleli makhaya babukeli bami u Dr. Mhlanga ke uyatholakala ke kuzo zonke izinkundla zokuxhumana yonke ke indawo mawungena nje usesha Dr. Buwe Mhlanga TV Facebook uyamthola, TikTok uyamthola, website yonke indawo, YouTube uyatholakala nje, ukhona nje yonke indawo yabo. So ke ungahlali nenkinga ekhaya, uma unenkinga xhumana no Dr. Mhlanga, zonke inkinga zakho ke zishabalele. Sibonge ke nje babukeli bethu sikwaDukuza TV, singakhohlwa ke njalo bafowethu siyangena lapha na YouTube siyasearcha kwaDukuza TV, mawungena lapha uyangena uyasubscribe uyahamba uyolike uyacomment yabo ngokubambisana nje bafowethu singenza okuningi kakhulu la eSouth Africa. Danke ngiyabonga shapo. Awu ngiyabonga ndawuwe ngiyabonga nonke eSouth Africa. Bye bye.